guys. Mi smo izašli i vani je kiša, ali ne ono malo kao da pada, nego baš full pada. Pogledajte mi kosu. I kao hajde išli smo neki dio bez kišobrana, ali ne može se. Da smo svratili bilo koju prodavnicu i dva mala kišobrana smo platili $21. Ali što ćeš kad se mora, jel? Mislim, ne možemo kisnuti. A mi nismo ponijeli, zaboravili smo. Tako da naučit ćemo drugi put. Idemo sada u ovu jednu poznatu pekaru da probamo američke cookies. Ja čekam da probam iskreno. Naše američke cookiese. Lijepo su stvarno, ali jako su zasipi. Tipa ja sam mislila da nam jedan neće mi biti dovoljan, ali i predovoljan i doslovno nismo ni pojeli. Cijena jednog je $5 i nešto. Jesu skupi, ali stvarno ono najdete se. Tipa za doručak uz kafić stvarno ekstra. Pošto smo bili, tu blizu, došli smo do Central Parka. Ljudi, ja vam ne mogu opisati koliko je to. Idemo sada da šetamo, da vidimo gdje ćemo i šta ćemo da posjetimo. Ali kiša je, ali nema veze. To nas ne može spriječiti u ničemu. Smo do tu jednog dijela. Baš je lijepo, nema šta. Sad gdje je Kevin prolazio pored ovog mosta, a tu je i Plaza Hotel, idemo sada tu. Stvarno je lijepo, nema šta. Ako niste pogledali samo Kući 2, to jest Izgubljeno New York, obavezno pogledajte. Vjeverica na svakom ćošku ih ima. Joj, tu. Se izađe iz Central Parka, tu je Plaza Hotel gdje se snimao sam u kući gdje on boravio. Stvarno je, evo ga. Mi smo gledali noć. Koliko košta noć? Oko 2000 eura. Oko 2000 eura košta noć, zamislite. Nalazimo se na 5. Aveniji. Wow. Ovo je zgrada od Louis Vuittona. Ovo je već nešto drugo. Wow. Nemam pojma. Ovo nam je fail putovanja. Da li trebam ništa reći? Kao prvo magla je, kao drugo kiša je, kao treće ništa se ne vidi. Da probamo neku baš poznatu picu. Malo mi je tu izgorela, hajde to. Ne izgleda mi uopšte dobra, iskreno. U šopingu ja doslovce ne mogu više. Ovo muž ne odustaje. Sada je na Vivi s hlačama i probao. A ja jednostavno nemam snage. Slobodno shopping, brutalan shopping. Mislim, brutalan za nas, za naš novčanik i ne baš, glava mi je grozna. Došli smo do Meka da probamo nešto što nema recimo u Njemačkoj, ali nema ništa drugačije. Doslovno sve isto, čak ima manje izbora. Tu ćemo i idemo do Magnole i dozvemo nešto slatko. Sutra vas vodim na novi trip do Washingtona. Yes. Doslovno idemo u drugu državu. To vam je to, jedemo i idemo kućici. Umorna sam, preumorna.
Noge mi otpadaju, bolne mi, imam žuljeve, ali nećemo se žaliti. Obavili smo shopping oko nešto. Iako sam mislila da neću ništa kupiti jer su cijene brutalne, ali prošli smo relativno dobro. Ništa, nadam se da vam se sviđaju ovi vlogovi, da uživate koliko i mi. Ne mogu vam dočarati, ne mogu stalno snimati, jednostavno neko želim samo uživati, ali dobro. Uglavnom, lajkajte video, komentarište i pretplatite. Kažem da je u Americi sve veće. Pogledajte koliko čaša. Stvarno je veće, ovo ostalo u standardu. Dobro jutro ljudi. Mi se nalazimo u brzom vozu. Idemo iz New Yorka za Washington. Kao što ste sinoć čuli. Ali možda niste gledali posljednji video, jer ako niste gledali, obavezno pogledajte. Uglavnom idemo u Washington, u glavni grad Amerike, da malo vidimo i tu stranu. Može se ići busom, ali smo mi uzeli voz, ovaj brzi, i cijena nas je izašla oko $70 za 2 osobe povratna, što je jako jeftino, ali mi smo uzeli jako davno karte. Tako da, nadam se da će nam biti lijepo. Vrijeme je iskreno nikako. Ne pada kiša, ali je tmurno. Ali nema veze. Nama ništa ne može pokvariti iskreno ovo putovanje. Ja sam se našminkala, voz spremila. Popili smo kaficu u Starbucksu i idemo dalje. Imamo još neki otprilike pola sata putovanja. Putuje se 4 sata. Ljudi, došli smo na željezničku. Pogledajte vi koliko je ona lijepa. Wow, ali gledajte vi ove redove. Nekako osjećaj kao da sam na aerodromu, a ne na željezničkoj. Ali ne veze. Idemo sada da tražimo Ford Teatar jer imamo u pola 11 termin. Willie Clark's room, and he's out partying because it looked like the war is over. Put him on his bed. How tall is the president again? 6'4", nearly. And the beds are just under 6 feet, so they had to put him diagonally, his legs hanging off towards the wall. And then... Prvo odijelo koje je otišlo na mjesec. Wow. To je kapsula. To je isto baš predivno. The Russians chalk up another victory in the space race as they put 2 manned spacecraft into orbit within 24 hours of each other. Ljudi, bijela kućica. Nisam mogla tu proći, naravno. Tu je policija i sve. Pa smo morali doći ispred avestana. Story time. Kratki video, zaglavili smo u vozu. Vozi se zapalili, šine su se zapalile. Vatrogasci su došli, policija je došla. Svi su došli. A mi smo u vozu. Ne znam što da vam kažem, kao da snimamo neki film, a mi smo glavni glumci. Ali dobili smo slatku kesicu sa nekim slatkišima jer čekamo. Baš su fini. Idemo da vidimo šta imamo, da ubijemo vrijeme. Zovu se uvijek. Odmah mi je okej što čekam duže od sat vremena.
Dobili smo neku manu vodicu, iako ima aparat za punjenje vode. Trenutno je 12:15. Mi smo krenuli inače u 10:30. A još stoji malo. Što je to?